Nginibingelele ngiphinde nginamukele bathandi bonyazi ohlwele lethu lumnandi kakhulu oluthi ubuhle bonyazi. Njengenjwayelo ke babukeli angihambi ngedwa ngihamba nobaba umshumayeli wenkosi. Baba umshumayeli wenkosi. Ngiyabonga ithuba elikhulu elihle engiliphiwayo ngezwi elikhulu lasezulwini. Ile nhlaliso uthi kaBaba ngiyabingelela nami kubathandi bezwi likaNkulunkulu egameni lenkosi enhle yasezulwini unyazi lezulu. Amen. Amen. Cha baba awutshela abathandi bonyazi abakhona lapha emakhaya ukuthi ngabe ubaba umshumayeli ubani kuphi nendawo. Ngiyabonga ithuba. Mina ngingumshumayeli uJili. Endaweni yesizwe senkosi yaManganga ubaba uShozi. Ngokudabuka njengoba ngila eMangangeni ngithabuka ezweni laseBhulo. Ithempele izemlandweni thempele. Oyesemlandweni ithempele. Okay, hawu baba. Maya baba kunabantu abakhona emakhaya abangabahlamba nabanye abakwazi abakabone njengombaba owenza umsebenzi wenkosi. Mhlawumbe bayibuza lapha ekhona emakhaya bathi ngawubaba ungabe umazi kanjani uShembe baba uhlangana kanjani noShembe. Ngiyabantu bayibuza embuzweni kanjani ukuthi bangababa mhlawumbe wambona kanjani uShembe. Ngiyalibonga lolu thuba noba likhulu lesabeka ithuba lokukhuluma ngoNkulunkulu ngoba indaba kaNkulunkulu akusindaba elula indaba enzima. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angiphe isibindi sokuthi mangilanda ngomlando wakhe ngingadidwa futhi angiqede novalo. uShembe ngaqala ukumbona ekhaya imisebenzi yakhe ayenza. UNazarethe baqala ukufika ngomfowethu uJili ebengumshumayeli kaMakhongwane. Wathola lo Nazarethe wayenenkinga eningi umfowethu ngoba into emhlupha kakhulu umsebenzi. Wadila kakhulu inyanga nabathandazi umsebenzi engawutholi. Wabe sethola umunye umuntu endaweni yakwaNdengezi ukuthi akaye kuShembe inkosi ngaleso sikhathi kwakuyinyanga ezulu. Wasihamba umfowethu waya enkosini inyanga yezulu wasuke ucela umsebenzi. Aliphelanga isonto wawuthola umsebenzi endaweni yaseBellington enkampanini ephise ikaGlali. Ngayibona iGlali engaphesheya kwesiteshi. Uma bethola umsebenzi laphana umfowethu ethi kuthole ngobuNazarethe wabe sebuqhakambisa kakhulu uNazarethe kwaqinisa ngokuthi uShembe uNkulunkulu. Mina ngadideka kakhulu ukuthi ambabaze ngaleyo ndlela ngoba angishesha ngikubona uNazarethe. Ngalola ngale wangakabi ngangakabi uNazarethe. Yebo madlala. Wambabaza wathi uNkulunkulu ngoba bese sehlupheke kakhulu. Kodwa naku manje sethola inkosi uShembe sekuvuleleke ethola umsebenzi. Kwabo kahamba kumfowethu wase sekhuluma ukuthi uShembe futhi lo uyasigeza isizulwane. Abantu abahambe ngezingozi alamule futhi nabantu abaxabene. Wase sefisa ukuthi lo msebenzi awenze ekhaya. Hayi wathatha isinqumo wahlela namaNazarethe. Uthe sehlelile waqeda wase kwenza ungitshela ukuthi sengihlelile mfowethu namaNazarethe. Umshumayeli wenza ukwenza lo msebenzi bekwaNdengezi ubaba Madonsela. Uhambise umvangeli ubaba Madonsela. Hayi kwahlela umfowethu waqeda wabuwazo ungibikela. Ngamphikisa mina ngokwami ngathi mfowethu ungahambi yowenza umsebenzi mina ngisiboni ngihlanganyela nalowo msebenzi ngoba uNazarethe ngangikakuthanda. Waphatheka kabi umfowethu wasithatha isinqumo wahamba khona ngingahambeli mina lo msebenzi kuba ngihambe bonke isizulwane kunye naye emndenini wakithi kaJili. Wahamba umfowethu namaNazarethe wasuka unkosikazi wami ngangisakhe ezweni lasemakhuzeni ngaleso sikhathi. Kanti unkosikazi wami uzasuka ekhaya lapha emakhuzeni hayi kamfowethu. Lapho umfowethu eyogeza khona isizulwane. Akuba Madonsela namaNazarethe basigeza isizulwane. Bantu beqeda kusigeza kusuka isizulwane. Abese uMadonsela sembuza umfowethu
athi Jili wamusha umsebenzi owenzile ukuthi ugeze isizukulwane sakini kaJili ngoNkulunkulu ngoba njengoba usigeze ngoShembe nje isizukulwane sakini usigeze ngoNkulunkulu ngoba uShembe uNkulunkulu ayi abese Jili Jili oyifisayo emsebenzini omuhle kanje owenza bese phendula kumfowethu athi cha inkinga enginayo abantu bakuleli ekhaya abantwana anginawo abantwana babafana bengicela uNkulunkulu uShembe angipha abantwana babafana ababili wabe sephendula ubaba uMadonsela wephethe umsebenzi wakithi engumshumayeli odluleze umvangeli wathi sichathi labantwana obacelayo uzabathola uNkulunkulu uzakunika linda wase sekuMadonsela inkosi ikubusise uShembe uzakunika usefike unkosikazi wami eselele umfowethu esethulile isibusiso walala unkosikazi wami ebusuku wafika ubaba osizalayo nomfowethu ngoba sala indoda yakho wasuka unkosikazi wami hayi unkosikazi womfowethu wathi sethi makoti labantwana ababili babafana uzobathola kwathi nje unkosikazi wami ukuthi hayi labantwana ababili bazathola yimina kodwa bacela ngayimina bacela umfowethu kusho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzwakale kanjani wathi naba labafana wase bakhipha kodwa abantwana bakhishwa uShembe nangokuqala wakhipha umfana onsundu omuhle onsundu uthe wesibili wakhipha umfana ompofu wathi nango wesibili waphapha unkosikazi wabuya weza leThekwini kimi wasuka itusa le ndaba kaShembe amaNazaretha bekade yenza umfowethu wasebala le ndaba labantwana wasesethi mina sibalinde labantwana nakube ngempela uShembe uNkulunkulu sabona ngalabantwana sahlala ke silindile wakhulela unkosikazi wami wamthola umntwana omfana oyile mbala owayichaza efika kimi ngoba lo mntwana wathi wafika efika kuMnazaretha ubaba wami lethe efika kuMnazaretha ingubo zakaShembe wathi ingubo zakaShembe kuMnazaretha ayike samlinda wafika lo oqala onsundu wathi unkosikazi ake simbheke lo mntwana le mbala engangisho akusiyona yini ayibona le mbala owayisho unkosikazi wami ngiyona ngempela saphinda sahlala waphinda wakhulela wafika lo wesibili umntwana ompofu waphinda unkosikazi wathi ake simbheke lo mntwana ukuthi akuyona le mbala engangisho kodwa le mbala owayisho ngiyona le mbala eyisho kaqala ukudideka ngoShembe ukuthi kanti uShembe uNkulunkulu ngempela ngoba siyabazi odokotela belapha abantu ngendaba zabantwana behluleka kodwa uShembe le izwi lakhe lakhishwa umshumayeli lafika ngempela ekhaya bafika labantwana hayi cha hayi ngiyathemba umzaya abantu bayizwe ngempela kakhulu manje baba just umuntu okhona bekhaya bangazibuza ukuthi ngabe ngale nkathi ubaba umshumayeli omdala ubaba lo ngenkathi ecela ingane kuShembe ngabe wawuvele wena uvele kunenkinga yezingane mhlawumbe uShembe nje wakhe ukugubha noma wawuvele nawe unenkinga vele ukuthola izingane nganginabo abafana abangaphambili kwalabo abafana abathathu ukuthi ngokomthetho babili-ke ngoba omunye uyedwa laba abanye bamawena babili base kungena laba abafika ngezi nomfowethu umshumayeli ngeza Mhlasimbe baba uphinde futhi ngibuze nje futhi ukuthi ke ngabe emva kwalokho ubaba wabe sembona Shembe njengoNkulunkulu emva kokuthi Shembe semphela abantwana ababili abafana ngekho ukumbona uNkulunkulu baba uShembe esengiphila abantwana babafana yaqhubeka inkani yokungabuki kwami uShembe kodwa kwahamba bagcina sebengixakazisa abakithi bethi ngihambe ngiye eNazaretha ngoba uyaqhubeka ngine sase singasamsanga kahle nomfowethu ngoba umfowethu ngangimgcela ngokuNazaretha khona sekwenzekile ngoba ngangikaboni mina uNazaretha kodwa umfowethu sesaba manje ukuza kimi wagcina ngasese sagcina nje singasahambelani njengomnyeni mina nomfowethu sibanga uNazaretha kodwa bathi sebengifakaza abakithi bethi ngiye eNazaretha angibangisaya umfowethu ukuthi ngomtshela ukuthi ngiye eNazaretha Kabele ngasuka ngimhlangano oseGebesila kuisikhumbuzo sababa omkhulu bahamba ngaye eGebesila bafika ngalalela izikaShembe Shwelo
la ngena ngaphenduka ngakhetha inkosi egebhesini. Hayi ushembe impela hayi ushembe uNkulunkulu hayi umsebenzi emihle. Mangikhetha inkosi egebhesini ngekuyisa abantu ngabuye ebusuku ngesabatha ngangahamba namanazareta kule ndawo ngangihamba namanazareta asemlazi ngabuya ngibuyelela ekhaya nangifika ekhaya ngalala umfowethu wafika ekuseni ekhaya kimi wayengangeni wakhala ukungena uvusi ngakhetha ngale inkosi ngesabatha wangena ngesonto ekuseni mayefika umfowethu wangqongqoze emnyango ngabuza udubani ngalizizwi ukuthi la wathi mina ngethuka kakhulu ngoye ngazangena selongathulaka lapha esasagcina nesicasile esihlangana njengomuntu ngamvulela wangena uthe mayengena sabingelelana saqeda kwasechafu wethu angiphuthuma indaba yami njengoba ngilana nje kunekube ngilibonile elidala ukuthi ngibini wenzeni njani njengilele ebusuku ngabona ukhetha inkosi phakathi kwamanazarete Chema ukhethi inkosi kwase kuqhamuka usizana waqhamuke eboshiwe ngensini kwase kukhuluma iphezulu lokufana njengekhethi inkosi nje yamanazarete usiyakhululisa uthi amaphoyisa amakhuluma babini kwathi kwenzekile ngase ngiyamtshela umfowethu ukuthi ngikhethile kujabula wakhala umfowethu endlini hayi impela ushembe uNkulunkulu so manje makuthiwa ngempela usuyabatshela abantu lapha emakhaya ukuthi ke makuthiwa ngwapho ngiyacela bakhona abantu abaningi abayibuza usingabe ushembe ubani impela masona impela ushembe ubani ngaqinisa ukuthi ushembe mina uNkulunkulu ngemisebenzi esengiyibonile ngoba ushembe ngishe ngekho kumanazarete umuntu yakhuluma ngezwi kaShembe kwenze isimanga nangingathi ngekho nje kule ndawo sengiyinazarete umakhelwane wami wakwamadiba waba nenkinga yomntwana wakhe wawa egcekeni umntwana ngangisebenza ithempeli lasemntana ngilikhilina wawa umntwana kaMadiba ewele ekhaya kaMadiba nawusuka kaMadiba udlula kaMgaba ufika kaMadiba makhelwane wami lo kwatlewa lo mntwana kwathelwa ngamanzi kwakhathalwa kwakhululwa nangayenhla waqingwa kwathelwa ngabanye umntwana kaMadiba kwathi uMadiba segijimani nona lidile ethempelini azokhuleka uMadiba wakuyena umnazarete ngethuka ethempelini kaBhuta uMadiba uzomhlekisa nabantu umnazarete bekuhlekwa kakhulu lezo sikhathi kakhuleka ethempelini ngathi Shembe ngibethile ngoba njengengibiza nje umakhelwane wami kunabantu engiyakhona kanti umnazarete buyinsini ngohlekwa lapha ngicela amandla nesibindi ukuthi nangifika lapha ngifika uNkulunkulu akhe ubonakala umsebenzi wakhe ngabume ethempelini ngafika ukuthi kwaMadiba ile ibheke phezulu ngiphethe indlu eyostiki nangifika kwathi uMadiba umthetheleni bangijejela ngawufaka umnazarete kanti nangufaka wahleka bonke abantu ababekho ngoba umnazarete abantu babethatha njengomdlalo nami ngangena uvalweni ngasebenza nginova ngathi ngiqoka umnazarete ngahlabela nangiceda ukuhlabela ngathanda tema ngiceda ukuthandaza ngakuyona ingane lele khona ngase ngihlaba ngaleni esifubeni ngathi ngeke abantu baShembe vuka hayi basithatha kakhulu abantu ababekhona la hayi nathi phela ngahleka ngiyakula abantu abacabanga ngiyadlala ngaphinda nami nganovalo ngawenza nomsebenzi ngesandla ngaphinda ngayithinta lengane ngale esifubeni ngathi ngeke abantu baShembe vuka kwathi nyaya yangavuka ngayithinta ukuthi ngeke abantu baShembe vuka wayichiliza ingane umfoka kaMadiba wavele waphela kwethuka bonke abantu ababekhona kwethuka nami kade ngimthinta ngene ngibiza lapha igama likaShembe wavuka umfana kaMadiba namanje usekhona hayi impela Shembe uNkulunkulu